Kurumzari, welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Democracy at Palebagamada. Lamdamadu the Lady Miamna, Lamdamadu the Karikari, Todo Watokoi Bage, Lamdamadu Gelengaki, policy programs in Aduna Karino Habasi, Nintina Mamuta and Kama Matotai. Luna, Lamdamadugi Mapan, the Toliba, Todo Watok Sing, Namaranga, Lamdamadugi Miam consider affect or Putargadi, Madusu Nintina Kama Matotai. Nintina Kanga Gedamata, we need to go beyond headlines. And we also need people who can tell stories beyond headlines. And today's Beyond Headline edition, Sida, Beyond Headlines, Ansilaga. Sandona Tapin Udang Election Virbasi, Manipur Pradesh Congress Committee, President and Wangkhem Assembly Constituency, Marirak back to back, MLA and my papi Riba, Keisham Meghachandra, Keisham Meghachandra. Welcome to Beyond Headlines. Adozam Hujiksi, latest Have Targati, Narang Hogi latest at the Parliament, the Narang Kari Hoki Bagi, have Hujiksi Manipur Miamna, Congress ki candidate and Inaram the outer the my Pakiba, MP Anisanak, Handaki Parliament, Han session asida, Karamawapam Tamakatagi Habigi. Wapam near to Narang rally, Pobuseli rally, the Miam Logi Warip Singh, Swidana, MP Anina, Parliament give floor to Potorgan, have Gitaza to Tamari Habitat, Adubu, Yamna, Kitang Taiwan Abamong, high targeting Arangsi, Nahan, President gi speech Pikiba, Adugi Matang, the Arangsi, Kanagata Badu, Adui Kanar Put timing Sida, Need Kimatango in a Kanajan, opposition Pukalakutagi, Sarang of Tokan, agent of Yunatang, Amapo agent of Tokratare. So now we have July 1, July 2, and July 3. Adu tarik the Hariban home sita ko Manipuri MP anis na wangang bangam gadori bra pangadori habagi wapum doni kamay tambibi. Hoy Ras Manipuri wapam si yamna maruiba tanjaoy loinana Honorable President of India mahakna ahanba 18 suba lok sabhagi ahanba session adugi matungda Masai Lady Manipuri was it. Amata government Sina Kanabi, but they are Virataba Magi Spista. Wapum they are with the Basi, a sober concern the Moe. Madam the Manipuri, how about 2023? Megi whom the Toki Watok Jahi Ta Tramari Sujale Masida Equina Lao Kongiba, Adegi Honorable President Rastrapati. अखोई तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी अदगी बीजेपी की जो अदुम चलगा प्रेसिडेंट उन्नदना ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्नदना खोना मणिपुर की इशू सी मसी एड्रेस तोबियो अदगी मसी शांति हंजलन बियो हाइबन सिंगसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट अखोई हान उन्नखिबा मयाम अमा एआईसीसी की लीडर का लोइना इंडिया ब्लॉक की मयाम उन्नखरे अदुगा 18 सुबो लोकसभा की अहानबा हौरकपसिदा Wahai amabak panbiraktabase. It is the motive of the NDA government. I will do Madu reflect away. Reflect away. Why Modi was silent? Why Modi is silent? Say, Masi wapam sisu Madu adum two na set minaba. Aduna President ki address the wada Manipur ki yawiraktabase. Manipur India ki state na mani. Question la is. India की हम powerful state अमनी अदु करी गिनो मणिपुर की वाफम से करी मत खन बिद्री बसे मसी गहन के अखोई की प्रजामियाम ना मणिपुर की प्रजामियाम ना हंगीबा मोदी सी करी की साइलेंट लैरी बनो हाइबदो प्रेसिडेंट की एड्रेस तसु रिफ्लेक्ट ओरे रिफ्लेक्ट ओरे ओके मणिपुर कंप्लीटली एब्सेंट ओरे प्रेसिडेंट की स्पीच ता एड्रेस ता अतुबु मधुगी मखा तारकसिदा ngarang si president ki speech to khana gadabni haidna speaker Om Birla masamangna hanjana thami habtare adubu congress ki maike degi even Rahul Gandhi masamangna bhau koi kenugi matang se need ki matang se the student community da confidence ama pinaba joint message ama challenge si maramaduna instead of discussing on presidential address let's discuss on need have wapum lak degi madu yaraktab degi sarang na thok tan ngarang se dum agent to thoki na tang wan sakra tare aduna tang 1 ne 2 ne 3 ne no mi humni khatang haure कोई पार्लियामेंट के सेशन से अदन मणिपुर की इशू से पोखटपगी तंजा फंगदोरिब्रा मियामना एमपी एनिदगी थाजाबगा थमदना ngaranggi कोई कोकोमिनेशन मियाम के रैली दगा मियाम थाजरिसी सोइदना एमपी एनिना वांगांग मतमदा मणिपुर की इशू से सोइदना पोखलगन हाबगी वाफम दुनि अदु प्रोजेक्ट वांगांग फाव फंगदोरिब्रा हाबगी नुंगांग खरा लागतो रहता अदु कमाय मणिपुर की मतंग सिदी सोइदना मतम खरा फंगनी ओके मरमदी अखोई राहुल गांधी जी ना महा के एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन ओरे अदुगा महाकना मणिपुर की प्रजा म्याम से मागी हार्ट अखोई कनेक्ट तौरग लेखरे अदुना माना नुसिबा फावी
amasung lairiba Manipur gi shoiba violence na affected oiraba mayam sing adagi yum kai sakraba khokraba mayam sing se always magna aikhoi masigi awaba si share tawduna lei mag hanasu laamkhre adagi tungdasu adum akhoi lakpagi laaga mayam sing sigi mayam ga wana sing share tawbagi wafam leiri aduna lemhoriba session sida Rahul Gandhi ji na soiduna akhoi gi Manipur gi issue se puthorkani haibagi aikhoi da thajaba pirakhre loinana Manipur dagi handak nauna kakhiba sahi ama mamangi 17 Lok Sabha da Manipur gi kakhiba unit minister su oiba ada yauba ada gi MP mayam Rajya Sabha gi parliament gi Lok Sabha gi wa phamamata second am puthokhi dabado aikhoi gi di miyam gi candidate oihiba miyam gi MP oiraba ani sina hek kabaga wasakpa numituda Manipur da justice pu biro haiduna haiba hokre aduga miyam punabangna madugi thindana lauduna Manipur ne slogan lawidi se it is the consent of the state of Manipur by the different MPs che Manipur gi se dum haurabane ba ngangwadi aduna khoi Rahul Gandhi ji na wa ngang birakani adagi akhoi MP anigi masi akhoi handak khoi gi CLP leader adagi ai samak CWC member adagi MLA manga including adagi akhoi gi MP aniga puna Rahul Gandhi ji kharge akhoi leiba luchingba si tawrakanda akhoi Manipur ri size yam pikpa MP masing sam pikpani na akhoi gi opposition oina wa ngang bada time slot yam phangde ba aduna masi gen thonar ko dai khoi di picture bani na phangdabani adubu due to the present situation masi akhoi mayam se chatlaga Rahul ji amasung akhoi gi Venugopal ji adagi akhoi gi president honorable president Kharge masida phajana akhoi na brief tawe adu brief tawada yes why not Manipur gi sidi akhoi number 1 soina phangagani aduga akhoi wangang bagi timing se Manipur ji fazna expose tawgani solution gi damakta shanti hanjalang na bagi damakta legin haibasi asep thajab lai okay ado huji uzan thami khibada yes wangang bagi tanja su phangane aduga Manipur gi concern kyam legi hai matam da wasak lobo nami sida Manipur hai bagi slogan akhoi Lok Sabha gi hol banung sida tab phangi hai batare and already akhoi gi MP athar masamang phongo khibsu lere Manipur dani justice for Manipur justice PB on haiba ho okay adu concern mayam na reflect to budi uri adu sa reflect to busi da ko gi state ki MPCC ga ko gi AICC ka paw phona ward para haiba gi wahang kharati dum lehatar haidi for the last 1 year Manipur irang thukpa cherak sida ha batare tonga ton kitang MPCC na thami pa stand ha tara sida gi kitang deviate to wafam sing central ki leaders sing na sum thamak pa sum thengna ji ha tara Rahul Gandhi dagi thamak pa letri for example ko gi mamangi September ki tang hum da ha batare yes akhoi valley da leramba akhoi cookie sing ha ta han cookies matam sang lermi irang lerga su adu makoi sing si aroi boina puthokre ha bagi wafam sila matam da akhoi hanagi finance minister biramba PC damra masamang na mana tweet tawre ha ta setem tang hom da adi Manipur da marun Imphal valley maitena dominate to hum sidagi cookies singi akhoi ethnic cleansing se complete oire family manga lo thoki bajana ha bagi smaina opinion ga lachan bhai ta Hoi karigumba kanda ko without having full ideas of the present situation over here in Manipur ko karigumba kanda idea khoi leitadana karino khangdabasu dum loina mi khudimak si khangba nate adugi matang do it's cleansing complete tawre na haigi mai tweet tawkhibdo ai samak direct fall tawe PC da maramda mai masanu pat su katik ta su tawe akhoi self leader da su tawe aduga idea without having full ideas of the present crisis adu sugum basing chi akhoi ngang da na ba hayaba aduna that was not the words of the Congress individual level da lerambasu yai adu adagi area adu that is not a stand of the Congress party okay adu amazu leri hada ja kogi lawyer and national media coordinator northeast region kogi Congress ki Indian National Congress ki northeast coordinator hai ma ki Matthew Anthony magna news link hai ba newspaper sida pi ba magi interview ma dai tare man hai gi basi me gi tang kun ga mapan 2023 tani koi me gi irang hor timing da koi gi separate administration right solution to an ongoing violence in Manipur da chathari ongoing violence asigi solution si separate administration oine na Matthew Anthony na ba hari ba news link sida hai gi bisu dum lai hai ta aduna takpati koi state ki congress ka hai PCC ga AICC ga mark ta lai ran ta atop leader mayam sing mark ta pau phana ba kitang wat para hai gi
mayam the nuan do hatar Manipuri miyam na di adu kum basi kasu leite adi even the khoi European Union da European Parliament da Manipuri concern si wanga nga iba but they are not having full ideas moi leite adu ga akoina at the first instance ko ai parja sing su even khang de yawe how it was created how it was happen si kamai thoki no kamai la ino si khang de se even ai khoi mayam de khang de saw European Parliament kari hairi adagi America ki ambassador to India sina kari hairi masi America president aba wahi Manipur crisis se kai gum ta wongam dradi ai khoi America ki support tau jege to bring a solution haeba adagi ada European Parliament da wangang budu da hairi du ai khoi Christian sing da attack tau boina khalame but that was not the real case ada Christians the boy the Christian haktani na adu dai the European Union na bak masai church mayam demolish tawi mai gi su tawi ba du di like adagi adi Hindu temple tawi ba adagi city akhoi religion gi issue la te ba aduna church sing da masai community ani si class mayam tawna ko matam da masai gi Christian gi su tawi Hindu gi su tawi adu akhoi Hindu gi tu di question taw tab su yawe ba admai na more da su Chanpur la Hindu gi temple mayam ma demolish taw ki information what padagi lack of information yes that lack of information du da yamna maru iba key position da leba even PC Damram haiba se hadi Congress ki yam maru iba leader am khagni finance minister or ma back to back or ma du makal gi minister or ma misa am khang yes mana admai na yamna information what na kongdor pu wapam na targa hujiki Matthew Anthony na tweet tar ki ba wapam sing sidi leader ki level da tor pani na individual level da log da state amagi concern je akhoi han akhoi hujib su le system sida state amagi concern sidi state amagi in charge of the AICC adagi administration of the AICC administration di Venugopal le adagi akhoi president direct le adu mathung the in charge le adu mathung the secretary in charge of the state si khaktane akhoi gi concern se system sida aduna moina hairpu orgadi that is our concern aduna akhoi karum ganda madu AICC na land we will defend it akhoi gi national party orgasu akhoi adom da kasu akhoi na depend orga leiroi akhoi gi mating thokna this is right this is wrong akhoi decision pigane aduna karum kanda hoi akhoi gi atai tai pinaki ba khon adum lali lan badu di lali adum hai accept aduna karigumba post of khokpa yaroga su lokhoki okay maram di moina asuma to khang pa mi ko lokhoki aduna adudi sugumba individual level da karida leiramba yai adugi lack of cooperation di nati okay lack of cooperation ta paw phone of the nati habla adu primarily khoi Congress state ki Congress hai bata rahe charge manga mukta bheta khara ju hena tarongani to primary manga khakta hai bata rahe lenga na su tawi adu mayam na su asmaina torab jar ne have chingna bu khara lei tare ar charge manga je amom smaizer ke ahan basina khoi suspension of operation atare su gi pack se 2005 ta gi horam me adu 2008 di state lenga yauraga sign tomna sai do ai lego cooperation lego information hai ta son gi information moin what aduna election gi se su pack ki matang hai tare 2008 di khoi Congress lenga lere state ta aduna state na kamai tok dana lan sungson sona da ba hai di NSN IM oiro maitai ge lalo lu oiro akhoi central forcing the attack to we lan chathai hai tare adu kang sa gi kukila lo sing lan jam du chathate kamai tok dana lan chathate kangu duka shanti gi peace pact su pack se tong narmino habigi state yauna du su habi wahang malere adu yaw budu da khogi ZRA ga kene hariba lup ani sigi leader lusing ba ani si khogi Manipur dagi na taba ZRA gi di hana Myanmar gi MP babu eram misang ne adu masak khang budu ko maina sign torbino hana masi lengang na haiba su thengna jare even assembly gi for the power chief minister puthokba thengna jai hai tare yes adoi area du da Congress na madu ko maina thambi ningi kamaina sign tongna gi haige doribano leba ki miyam na se dum hang heta adoi area du da yes sugi matang je khoi myam pala assembly da su nei na khre adagi public platform myam da nei na khre adagi akhoi gi myam sengdok singjin myam su lei na khre akhoi adugi matang 2005 ta akhoi gi state government se masi khanghan da bida 2005 ta sam rifles ka tawna mi haibam lei re then 2008 ta mu state government jawraga maduda 2008 ta tawro khrise kramaina no da akhoi gi state ki jurisdiction leina aigi akhoi gi state ki list subject to karmaina sam rifle khakta tawri no adu
हाइदना अखोइना खर खंग बहरपदगी 2008 ता सेंट्रल गवर्नमेंट द होम द कइदा तौर कांदे 2008 ता तौखरे यस 2008 ता सु एग्रीमेंट तौनाखरे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनाखरे तौनाबदा हुजिक लाइबो वाफम से यस गुइटी अमा जेडारो गी जेडारे गी अखोइगी अमा चेयरमैन सी म्यांमार बेस अमा चेयरमैन ओइबसी करमाइना सुद यारो मिनो सिनेबो क्वेश्चन सी यस मतम दुदा खंगहौद्रे अदो खंगहौदबसी इवन द इंडिया गवर्नमेंट ना हाना मोय वारी सारगा लाकपनेबा असम राइफल का लाकपदुदिगी अखोइ 2008 ता कन तौरे अदा 2008 ता तौनबसिदा सिदा मसी होय मासी म्यांमार गी अखोइगी इलेक्टेड एमपी 2000 कनोदा 1990 अदाइद्रा कनो सब्जेक्ट टू कनोदा माय गुइटी हारिबि एमपी ओरमनी हाइबिदुनेबा अदो यस हौजिक कोन खंगे खंगहौदबसिदी अखोइ करी उपाय लै खंगहौदबनिदना अदो हुजिकसी गवर्नमेंट ना आदि खंगे 2017 दा स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की लाखरे देन अदुदि खंगगदी स्टेट गवर्नमेंट से करी दौरिगे अखोइ दुदि तसेंगना इनोसेंट हाइबसिदी खंगहौदबा आदि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइगेद्रा सेंट्रल गवर्नमेंट जो खंगदमनि मोजु खंगमद्रे अदि स्टेट गवर्नमेंट जो खंगदम खंगहौद्रे अदु अखोना गांगना लैबि कई कानरिगेबा मरमदि खंगाबा मतुंग सिददि मा कित काउ तो थोकिदमनेबा खंगा मतुंग दा ममांग चहिगी अखोइगी मार्च की तांग तरा दा हाइरिबा लुप अनिसिदगी स्टेट ना यूनिलैटरली मोय अखोइ सु चनरो है हाइग्रेबा अदु मंगाइरेबा हाइबदि अदु दai अखोइ बेस तरुगा दि केनो तो लैबगी भेलू दो खंगौ अदुबो अखोइगी मणिपुर इरांग से ला मतुंग देदी मणिपुर मियामना हुजि फावबो डिमांड तो नगारांगी रैली चपदसु याव रे तारे सुजे अब्रोगेट तौगदबनी नार्को टेररिस्टिंग सु तौनबो यारो हैबगी वाफम से अदुम पल्ली है तारे अदुगा हंदकी इखोइ कुइद्रा पांथोगी स्टेट असेंबली की मिफमना सु तांग कुन मापन फेब्रुवारी की तांग कुन मापन दा कोई रेजोल्यूशन अमा लौमिने है तारे पुन्ना हादि सुसिस अब्रोगेट तौबगी सेंटर द अर्ज तौबा है अदु सुमी हां सुजे आदि लाइबो क्वेश्चन से साइगी 2000 आई ला एको अदुगा अमुक 2000 अखोइगी 17 बीजेपी गवर्नमेंट लाए 2019 2020 2021 से सिदेसिदा अंगकपो केस सम हाइगेबा ओके 2019 2020 सिदेसिदा अखोइगी राइट आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह सी लाकांदा 27.39 करोड़ से मसी हुजी पैसा से पिथोंबगी केस अमा लाए हुजी अखोइगी हुजिकी सुगी चेयरमैन सी सिदा ओके 27.39 करोड़ अदुना हुजी पुलिस मॉडर्नाइजेशन की पैसा दो अदुदगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह यावरगा पैसा से पिथोए अदुगा पीरिबे पैसा से मखोगी थागी स्टाइपेंड सिंगदो पीदना लेरकतो पीबनी हाबगी अदुगी दो मीडिया रिपोर्ट अदु ओइद्रेबा ओके अदु हाइरिबा पैसा से अखोइगी पैसा से पीबे मतमदा आदि मोइगी स्टाइपेंड पीगदबनि चुमी पीगदबा पैसा से ngसाई मी अमदा फुल पिथोखरेबा ओके अदुना ngसाई मागी गाइडलाइन की मतुंगिनदि मी अमदा था अमदा लुपा 3,600 पीबो ओरगसु मदु मी खुदिंगी बैंक लिंक से तौरगा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से तौरगा अदुदा पैसा से ट्रांसफर तौगदबनेबा माई मागी स्टाइपेंड से बट 27.39 करोड़ से पुलप चेक अमा पीर पिथोखरेबा अदुना ngसाई मोइगी इवन अखोइगी सिफाइसिंग आर्मी सिंग तो हाइबदी जू जौ कुकी जोगी सिफाइसिंग तो नभक अदुम असाउ लई मरमदी मदु वायोलेशन ऑफ द ग्राउंड रूल सुसी वायोलेशन से अदुम हौरे ओके कादर सिंग नबो पेन कादर सिंग पेनद्रे अदु पैसा तो अमित शाह यावरगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कई पीरिनो क्वेश्चन से अदु पैसा तो मयाम दु अखोइगी मे बी अखोइ आम लाइब द सिनर मसु याय अदुगी केस से हुजिक इंक्वायरी तौरीबा अदु हुजि फावदो अब्रोगेट तौब ngamdabase औ आदि हंदकी फेब्रुवारी की तांग 15 दा सही की सुम सांगदो लाकपदो हंदकी तांग 15 दा लाप्स ओइग्रा ताय मखा ताना सांगदो पगी अदुना हुजि की हाइ मतमदुदा सु ग्राउंड रूल से दुम थुगाइ रखरे हाइबनी दा अखोइगी कांग्रेस मतमददी ग्राउंड रूल से थुगाइरम देबा ग्राउंड रूल से अखोइगी मॉनिटरिंग फजना तौरमी अदुगा हुजि की बीजेपी हे पानखिबददी मदुगी ग्राउंड रूल की करिगे एग्जाम त लैखिद्रे अदुगी कंट्रोल सिंगम गिद्रेबा अदुना मरम वरकांदा ngसाई ग्राउंड से लेत्रमिना लाइक एनीथिंग स्प्रेड आउट तौरे तौनिंग बगै तौरे अदुना अदुगी सु फैक्टर अमनी हुजिक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯨꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯗꯕꯤꯗ forget about these parties wise adugi Congress BJP gi wa toktana mayam jingi ground rule violate tawre haiba ma evidence leire nongoi paire adagi sigi matungda 2008 ki matungda hoji changai angang jing sidi pok mai roya ba aduna hoji nongoi paire ba mayam je matu ground rule to violate tawre ha evidence mayam leire adagi aduna maram murkanda withdraw tawba haiba se adi madu akoina matam chana monitor ta hodabina withdraw tawba haiba je khoi su yare adagi tongan party civil society organization akoy support tawre na tang kun gama adudi okay issue do non existence ore yes a house da tang kun gama pan handak ki chahi gi mayam puna lomina gare su broke to wi center deduction bai da yes adu madu hen wa be march ki tang ama hetare march ki tang ama du su koi resolution ama lowi hetare akoi NRC implement to bagi 2022 gi august ki tang manga lowi ba resolution do amuka reaffirm to bai da adu gi resolution lo bagi matang juda march tang manga ni yes march tang amada loi bhal tare tang ama da lobi ba yes lobon me ki si sigi wapam si harok ngai da tare numi si sigi resolution private member resolution je akoi MLA leisho kai singna pukhalak ban tare yes adu ki listing private MLA singi private koi private member resolution pikhat pa matam da congress ki pikhat pa amta yarok ti haba ki pen da ba ujang hak phong do piram ha tare ai phong mi adu da gi adu matung tarak pada koi chief minister ngang ba horok matam da di koi walk out tawre amta leitre na haibagi wafum su phongdu he tare ado NRC lowi matang da decision lowu matam da smaina leita base noiti habi wafum su phongdu ki aduna walkout tawrisi yam maru decision lowu matam da walkout tawrisi ngasai gi only congress ki private member resolution pising mi am da yarok ti habagi walkout to boy dori bra atra NRC dudi yam na maru oiba ari congress na so na pamangon khali adu mi am di loi ko walkout tawram ni na congress na pamdre hena lawre hena wrong motion chala nati adugi wari doi matiem ta lijai akhoi gi adugi laktringai da point khak su gi jo thamam gi yes yes akhoi gi state assembly da pass tawre adai cabinet decision logre adu suji huji kai position leri gi government da hangninge ba akhoi parjana government da hangbadi su hangdre decision lobo no misi da su ason da labs ta garbe loi ne adu huji makha tan extend to ribra to dibra habse ki pakum what is the response of the central government adu central so high days am ta hangde ba yes no we have been asking important je aduni abnita akhoi gi the actions of the government city akhoi kanam tana adi neidre ba opposition ta sum hangle re akhoi opposition da hangjade nati ai nangon da nati ko mayam si kari um kanda adi what is the opposition ke su MLA mangali dana ko masai pandom ni ga hai nei da akhoi di support tawre ba opposition ma samro haje na koi pandop ke masina manga du ne na yes that's why akhoi support tawre adana mangali bisina su yes magi kari responsibility law rei gadaga law dabra every movement of 5 MLAs masi su miyam na closely yengi have tare yes akhoi hujik government gi status pa me right adu ni dai lai point anyway akhoi gi NRC gi matang che masi mayam si kai gumba akhoi gi honorable chief minister na mayam da akhoi gi confusion number create tawre hosi ju question number government da dum hangje ge ba ko yes NRC si basically 2022 gi august da NRC si akhoi resolve to khre ba that is the main akhoi point ne ba haidi gi main resolution se 2022 gi august da logi ba pose masi sineba NRC akhoi chatlan ji haiba warep si adagi amu march ki tang wanda handak akhoi gi irang si leira kanda chatlan ki reaffirm to reaffirm ne ba reaffirm do that is not the subject matter asyang ba matter di 2022 do pass tawkhib du ne ba akhoi already do congress support to ya lei khre ba adu tai ta hujik lai ba wafam di 2022 da pass tawkhib status se government ji gi role se kari tawri action kari lawre central government da kaya ra hangla chatlure parliament da puthon khrabra assembly da tawbasi di usi warep tarakro assembly da pass tawra kan da central government da akhoi gi kano da sengmai da loi khida warga di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯎꯆꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ 2022 ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯊꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ consider ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ the central government will consider NRC in Manipur habagi wafum se RJI degi thare habagi wafum chimizru nibitu da adu mana haijabai waneba adu di honorable prime minister na Delhi gi mifam amada India da NRC gi wafum leiti haigrena adu di contradictory oidro okay oigre adu gi reference date and kano my public meeting da akhoi gi adu lakhok bi election ga mari lena ba poram da Delhi da lakhok reba adu mana Delhi India da NRC chatpagi wafam leite amisa na mu chalhan ni haire ko adi gi prime minister chalhan loi karam logdong no adu NRC janam sidi khoi constitutionally have tare 2001 the already constitutional amendment amgi khuthang da khoi Indian Citizenship Act 1955 se amend tawraga Indian Citizenship Act se masi amend tawraga 2001 the amend tawbada compulsorily NRC is compulsory for mandatory for every state in India na lathokhi badi lei hai tare adu dadi prime minister ogera mo ogera chana ningi chaning de have du comment tobu yadu man unless madu remove tawdri bhaw honorable prime minister di NRC gi India da as a whole koi Assam da chana ri dana Assam da di adu gi du Supreme Court ki ruling amna chapani as a matter of koi gi fact koi parliament da pass or chalhan na te Supreme Court ki direction nam tor chalhan ki ne aduna ai koi gi ji NRC chalhan ki hire badi yes we are agree adagi we also supported I support togreba adu parliament pass ta honbam change Manipur gi when especially adu gi line of action du di tawdi haibani dai hari point tawhum thokudri tawde Congress na akoi gi state government na state ki opposition ki Congress na support tawi tawde hai akoi 2022 da taw already again numitu da walk out taw hi base sigi matang sidi sini wafam se akoi gi kangla da thawdo wathong yam thokre mayam resolution laukiba khokiba mayam laigre adugi wafam du NRC yawi adagi su yawi si yawi ba mayam se Congress ki MLA mangana sign tawroga speaker da pichale adu si adu receipt to wai si lei ba huji okay ado akoi NRC je khoina intro to adum mayam opposition na ruling na puthorei do akoi ki su question thangat khibani maram di kangla mi pham gi reference ta hoi kangla mi pham du da pham khibni ba phajagera phajroi gira private member resolution when pikhat po oidori project private member resolution when piye ba lokeshwar honorable MLA Ranjit honorable koi gi MLA NRC yauna NRC si kai loi yaur piye ba ade koi na question hangjari di ai koi na thajali ba do being the opposition MLA ai koi ju thangatli adu kari gi ne speaker na koi gi sidi accept to birakti se reject to bi se kari gi no haibne ba akoi NRC di 2022 da akoi already akoi Congress manga support tor lai gra support togre akoi support tor lai adu handak kangla miyam parja miyam na horok pai hodagi akoi sida mayam ji akoi ju masiga mari leina na si wafam ji thangali akoi gi du accept to bi ti kari gi no adu ri it is a akoi gi violation of our right akoi gi justice laitre haibani da adu dai du da wasu tabi de noi gi si sonda manaba question la bo haigera adagi adi yes why na lakhon minare ha bo puna haige kaim haidam ne bi record lai bine ba yes ai koina hangi ba du karim ta haibi raktraga di ai ko you feel something right akoi gi right se kaim lai traba dauna adi buninga kanda phuba chaining kanda chaiba adugumba gi mo adugii walk out to bune ba akoi against the NRC nate ba akoi already NRC the already August ki tang manga 2020 to mayam lo in house ne yaraga approve tawro lai Congress has already given green signal handak to reaffirm to bune to reaffirm to dangi mamang du da have tare lai hiba condition na maram oiraga walk out to gi have tare dubu madu mapanda mayam nam ko yaw gi trehna san ko du langani have hum nitam okay tang noijo adu matung tarak pada Congress le allegation ma have tare ngasi koina lenga to rogadi lenga allegation to jaga da Congress le gana asi Congress allegation ate Congress allegation tawri ba koina uzaba do amu Congress ta thamjaba have tare akoina to allegation na sa de sim de ajari mayam se okay adana lakchani se ko gi 2016 da ko gi hana district taret mapal ler mede ke taret hapchal ka tarat ongi bese sigi taret hapchal ak pasina maram oiraga ngasi gi irang si aduri thole habam natraga su adudagi sum tam tamne accumulate to bahar pase aduna it was a wrong decision haibagi wafam adum phongdo na bole have tar hadi district
create tawbusina district tudi khoi only administrative purpose tagi tawjagi bani matam du dum hai khoi for the sake of administrative convenience madu gi damakta district create tawbani ethnic line da tawbana te di hai adu ibatar ga su ngasai semoi ba district anu ba habitare for example kangpok bi no chingba hai sum mayam tenopol na chingba masi ferzol masi makhoi exclusively cookie sing tagi oiba district ni hana khalak pa hai tare adamaina khalak pa dagi khoi yad bi yon se na yad na yam sang na khoi wari watai thong na tripartite talk mayam sa thagi basu lai hai tare khoi anu bolenga la phau da aduna adugi decision do hujiki lairiba crisis yang kum matam dadi mayam na hyper sometimes sumgum jo to district create rom darga di sum maju even restore to godam ni na hujik naga gi organization khara na bhawo je hanagi kano do hadaki tang 2016 gi decision do madu revert to godni haiba bo dum yauri habtar kamai tam sumba man le haiba dum di haining de ti ko ati sumba man ba mong da mayam long mai haiba mong da adugi wani adugi taseng irang jina maram oira irang ji wane ba ko ekhoi gi leibak se state se masi punna leira kanda Manipur state haibini ba aduga adi nagagi masedama kuki gi masedama maitei gi masedama hairgadi Manipur the ideas of Manipur do leitre yes aduna ekhoina whatever the steps have taken madugi adu steps sing do lobu matamda ekhoigi separate administration gi question bin tawroi dabane ba maramdi ekhoina tawji hibedu di in the larger interest of the administration adi parja singi tawbani ado mayam jiribam district pibedo kangbu khran piningam do zubiya eba right adagi kaksing district pibese piningam dab suya eba adagi kamjong district pibese sisu piningam dab suya eba right this is not a question of the cookie related matter aduna ngasai gi pot se ekhoina adum khara posi kai taina gadagi si the system of administration do dai do da taina gadam administration laibang ngamdra kanda to pa masa adi chota akhoi gi kaino thabuk mayam jing si da discussion tawlarga di posi akhoi the ideas of Manipur do leira roe adigi 2011 da yam sangna economic blockade am lei ibne haidar khoi Sadar Hills district demand committee na mogi district p di koi kongjong je handoi hadana yam san numi chama gi mathak sam tarama thoi ni kongjong jangi gi bele haidar yes na adum kongjong adum mayam haidare adum ba gaidi makoi gi specific oiba community specific oiba demand lei ba mayam du 2016 da thabak to onthorok padagi ngasi gi issue si khara hena public convenience administrative convenience right sigi sina id laibak amagi system sidadi adi to reach out akhoi gi bank laitaba mafam da bank ye honba suppose naga area ni haidna akhoi gi banking service sing ji mi customer laitaraga su mi manga truk ta bank customer lerga su reach out to roidra right naga gi area do adigi cookie gi area do usi khanadringai gi wari da khanadringai gi wari sida cookie gi area do banking servicing se pira roidra adagi maitai gi area si khara remote oiba area si akhoi gi asina maitai ni haina pira roidra ba aduti it is a purely administrative convenience ki matungina mipum khudima magi system sida akhoi gi rules of law se sigi makhada mipum khudima ki khung jaba phangan ba haibasi adugi idea the basis tane ba adra je jiriba amda hoji matamamada akhoi gi strike myam tawe ban blockade officer jing lakte dc famde adagi obc certificate fangde adagi hospital da doctor lakte haujikti district full fledged district ama lai hrabina adu ko question do hojikti kaurum baya adu hojik tongan ba violence ama lakan da du myam du chingthokna leragadi adu di akhoi gi kanoda tingel da taina ba ngamdraga nasi khong da tainei haibagi wafam do tamna sum accumulate torok prasen haidi irang haibase sum makal gi handok Manipur thoi ba mi ge tang 2020 gi tholei bi irang se nom amada phalawna thokpa irang waina ubi bra natraga tamna hoji hari tamna sahi tara kun kuntra se dagi sum accumulate toroga ngasi gi situation se da khai tare ma kan work yam merik pidi majau ko irak pa ar minus dum jeng nei adugi hojiki adom da district akhoi gi bifurcation tawa district pi ba khopa sigi question som da sum nei na leiba adi adom da gi lakuni haibidi yaroi maram di suppose Tengnopol district haire
Tengnopon district district ama piba matamda hana Sandel da leramba poto adi Tengnopol dam phamakaduni ESP ma adagi DC phamakaduni officer myam laani adi adudi aikona system da magi suppose infiltrator myam am la adagi influx myam ama aikoi foreigner myam am la khole haragadi he na government sina adagi magi effectiveness se leiba tarabadi DC ma plus tau sale DSP im disil DSP im la ESP im la DSP leitam OC mi am leitam adu kan da Tengnopol do effectively akhoi gi system du da sala kan da hen improvement lai bham thok ne ba adu Tengnopol do district pi thokre haira kan da digi DC ma hen da thamu bagi da makta irang thokpuni haira ga di madu adai du da system du da ada rules of law du da leibra leitabra hai du di akhoi mi am khangwi na ba hen na phani khale ba akhoi da dum blame game gi type ta sum leiba sidi thoi birang myam si mamangi lengang na tormani habagi motion nama adom da sum leiraga di adu di diverting the point right diverting the issues se kangpok pi da ko kangpok pi da forget it about everything forget it about this conflict forget it about this community ko sida kangpok pi da DC leire ESP leire DSP banga tru thajalo na osi tara mu thajalo adai commando osi manga tru thajalo na control to sugum badi kai ngamdri no ba Suchanpur da kari ngami ge Suchanpur da akhoi gi federal da DC le intro ESP le intro district administration leiri ma thok ngami bra adu le hello hai bani da what the people wants yes adi parja sing gi apam basidi administration ji le hello administration ji le helabadi masi mapan da gi changak ko igera manung da gi oiba oigera madu gi administration le rabadi kanam tana phera pheri haiba yaroi adugi question do Imphal da khak leire okay adu targu da suma mayam ama hari hujik leiri ba problem mayam si mamangi palam balenga ki matam da so ki policy khara singa se dagi lakpani hadi madu dagi loi lakpani haibna ta madu dagi lakpani haibagi khar makai di responsible oibani haidna dum lenga na yam kana dum maral si bisiga loina na madu natte haibagi wahum dum madi mayam se dum yani habtare adu bo lakchani wahum se madu su khara makai achum area khara leibra masai for example district pira madana makoi de hen advantages orakpa mogi community gi oiba force sama sagar pada mai tona 2014 gi kogi thangjing foot hills ki area da leiba khungang chamga kunga manga dugi subdivision ama saba matamda thangjing subdivision na haiga da thangting subdivision na tholu bagi irang thokiba ade community line da khaga yauru intentionally toru na tragasu armaina thangting do komaina ya thorui no thangjing foot hills da leiba koigi khungang cham ko manga du thangting na komai hairui no habagi wapum lai mayam irang lak dagi di kangbai na maming bodi on thoki adu bo han ba tholu bo ming do komai accept toru no habagi adum delay hai tare aduna mamang na togi duna ngasi gi irang che thon bane haibna targa su mamang na togi ba sum masa mayam jena ngasi di ngasi gi issue se lak ba da yam chawba issue mo ohen ma tha haidi compounding hai tar compounding effect ki ta sum tam sum accumulate tor last chawba issue mo orak pra haibsin hoi adu gi do adum adom da mayam da sum blame taw khopagi adom da natabida hoi matam du da akhoi gi thangting na tawdu matam du da akhoi gi henglep ki karamba honorable akhoi gi ex minister manga waifai ado moina masigi je thangting thonjira na propose tawba okay ado dai du da amuk akhoi gi matam du prithvi raj do honorable MLA ex MLA do makari ba ado dai du da potu ayaroi thangjing goina dum lai gedabani subdivision ki maming dunia ba thon basi subdivision ki maming do adoda thangting subdivision thangjing subdivision adai haida sum yenarak pa du dagi adoda akoina atopa yenar ga bo erti haina kangbai subdivision thon greba adu gi potu aibidi foreign against to adi laknare khalasi adu targa so khoina potu kangbai subdivision thon greba adu gi meter duna uji ki irang ki thon bane hairgadi aisu matam du dagi thokpa khar haura abra sini da mapi to haidi era thorokpa se hoi adu di akhoi gi kenoda masigi je kenodagi matam du dagi thokpa haura abra haibadu di hangba yai ko aduguma division ki maming thon ba district bi ko pasina di irang ji thokpone haibdi hadi adugi wakhalon da thangting na le do thangting na thonje habsida lenga na kamani yaningi no sin last bodi yada na bodi on do ki reject taw khare adu han bo order thok bodi thangting na thok ure
थोड़े अदु रिजेक्ट तौग्रेबा मदुगी अखोइना खंधरबा मतुंगदा आदि मदुगी फॉरेन अगेंस्ट लांगना खरे अदुना मदु कथखरेबा को लाइदी डिस्ट्रिक्ट कुंबा सब डिवीजन की करी कई सुबसिददी अखोइ बेटर हुजिक थोइबा इरांगसे मसी मतमदुदगी होय लांबा याय अदु मतमदुदा अखोइ मतमदुदि सुबा इरांगसे उगिदेबा इरांग उगिदे अदुगा मोय अदि कनोदा अदुम कनोदा कोना चंगागा अखोइगी इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैपिंग की कई से सिदा तुम येंबदा तुम खंगबो पोनिदा तसेंबदी अखोइगी पोरस ओइबा बॉर्डर से लेबिनिना नंग बॉर्डर की सु हंगकनी दिखली अदो बॉर्डर से पोरस ओइबिनिना अदुम चंगकपसिदी कांग्रेस मतम दो ओइबे बीजेपी मतम तसेंबदी बीजेपी मतम दने हेंदोखरे चंगपसे 2021 दगी अखोइना रेकॉर्ड से 2021 की रेकॉर्ड से सैटेलाइट अखोइगी इंडिया की से मणिपुर दसु लेतेबा सी मैपिंग से अखोइगी साउथ तम खक लेबा इंडिया की ओइना रिमोट सेंसिंग मैपिंग से अदुदगी लौरा स्टेट गवर्नमेंट सिंग सिनबनेबा अदुगी पोस्ट से अवोंद 2021 दगी लेयेबा अदुगी ममांगदरी याम कना हेंगलक लेतेबा 1972 दगी लेय अवोंदा ओके लेंगाना ची अखोइ केनो अमा थोय हेतारे ची अमा थोकपा हेगदरा मजर हाजे 2006 दगी ना होजे फावबो 2023 फावबो से सिरिदा खुंग मयाम हेंगलक पाइ हेगलकपदो 1996 पु हाय अदुगा हाउस थंबददी 1500 समथिंग हाई गे हेतले सीएम न फोंदोखिबता असिगी टारगेट खुंग याम हेंगखरे हेबतारे हेंगले से आइदी मामा only 2007 ni matungda आइदी गुजाम से थंबि 2021 खरे हेंगले हाबि होम ता हेंगले अदु ममांगदा थोय हेंगलक तप्रस अदुगी ममांगदा सु मोय मसिगी से अखोगी सैटेलाइट मैपिंग दे येंगबदा खरदी उरेबा ओके poppy plantation जो अदगी अखोगी सेटलमेंट जो अदगी 1972 दे येंगे बको 1972 दे येंगबदा खरगती उरगा असि पाक्सना तौबसिदी 2021 दगी दी poppy cultivation जिदी पाक्सन गरे अदु 2021 दगी पाक्सले हाय तारगदी हुजिक लेरिबा लंगाक सिगी अहान बटम हाय बतारे 2017 दिन लाकपगा हेक लाकपगा 2018 दगी war on drugs का तौदना drug trafficking poppy cultivation yan thap horkhare he tara it means 2021 ki mamang dagi yam leire have tum de dai taksare adai de ju leire ba ko 2021 ki mapping se aigon copy leire ba share torok yes adagi do 2021 se sidagi di pura akoi gi index de sida pura akoi gi cultivation sidi yamna widespread plantation leire okay aru taru de hujiki keno masing hekel ko misitare habni na sai border ki matang sida koi ki manipur ki di 1643 kilometers si manang 398 kilometers ti manipur da myanmar ga tai nei heta adu masida ki lep tana sang tong jisin to ba ya ba sing han gi fmr le mana su mar moraga yaram adu hujikti han di si border fencing kha ba 2013 dagi congress lenga le matam dagi dum horam me kilometer tara kha ba lo re makha ta ba mayam thana khan ba gi damakta order to ba khopa sagar ba khopa dum hore habtare adu lakshin ma border fencing to ba अदगी एफएमआर लौथोपकी डिसीजन सु लौगिबा लेर हंदक फेब्रुवारी था सिजना मणिपुर की क्राइसिस मतुंग तारक पद सि मयाम से थिंगबंग आमने खमिब्रा कमाय यंगबिबे हुजिकी वाफम से हुजि हॉट इशू नि मणिपुर की ओइना अदुना मसी हॉट इशू जिंग से स्टेट गवर्नमेंट जिना सेंट्रल गवर्नमेंट अमता तौते अम भक तौते ओनली डिसीजन लौरम बखता डिसीजन लौ खता सो आई वन बाय वन हाजरागे 2018 दा ओके 2018 दा अखोइगी एक इस पॉलिसी से मसी इफेक्टिवली तौबो हौननबा हाइदना लुक इस तगी एक इस ओले अदुगा 2018 दा असिगी एफएमआर से फ्री मूवमेंट रिजिम से अखोइगी गवर्नमेंट जिना लॉन्च तवे अदुना मसी करिगिनोदा 16 किलोमीटर से सोम द ट्रेड तौबो याबा अदी लोकलाइट सिंगदुना अदगी 16 किलोमीटर म्यांमार सिंग चंगबा याय हाइबनी अदगी 16 किलोमीटर ना इंडियन सिंगना मणिपुर जिंगना असोम चंग याय हाइबनेबा मसी 2019 दनी हाना दगी सुमाइना सांगना लेतेबा खरा लोकलाइट सिंग की खरा दिलै अदुगा फेंसिंग की तौदबेना पुंजंग दि चंगना रगाजु एक ओइना अनाउंसमेंट तौबसिदि 2018 नि अदुगी हाइबा मोदी 2 जिनाने अदगी लेरिबा पोसिट तौरे अदगी हारिबसी 2018 दा लाउथोइबसी करिगिनो हाइदा कलादान प्रोजेक्ट कलादान मल्टीमोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से सी ह्यूज अमाउंट
thousands of crore masigi poche tawrini sidagi Kaladan river dagi na point ji akoi gi Kolkata sibak ta direct 500 more than 500 kilometers si route sidai sida si connection nam lai re adagi Aizol laire asigi Manipur chalaga laire sigi project sigi oina 2019 the free movement regime si tawgi bane ba adu congress na taw ne mo hajen bi ma sidi han dise 1950s ki matam desu laire ya adu didi huziki hariba AGS policy gi se si apply taw de hariba si new project ne 2018 da law thoi se digi FMR digi 16 km haije sigi si AGS ne ba purely aduna akhoi hujik transition highway seme semai baji akhoi hujik more operate to yadre aduna transition project si failure bugu mane hujiki oina aduna notice ki state singna hujik discussion hore maru oiba akhoi gi connecting South Asian countries in the connector apa project se notice ki ne this is not only for Manipur and Mizoram notice Assam, Meghalaya, Arunachal, Mayam Singsi, Aikoigi country, foreign countries, you connect our business. Uplift town Nava, Mayam project, who's India notice the Singsina, Aikoi cooperation, Aikoigi, Manipur, Mizoram, Piru to be more like a okay. Adulanga Sai, like a positive discussion, however. And notice ki MP Mayam Punjansi, Sigi Kaladan project, fellow because of the Manipur and Mizoram. Question la adra sigi matang sida fencing ji Congress matam da kilometer 10 tawrame hai ado hauji BJP gi matam da sahi 10 henjale anauba adu 10 du solution mangam da bai tar mayam na akoi gi Manipur gi boundary de India gi boundary de henjalaga saman khai aduna yaro ena athing musun am lei dan irang da tawlei athing ba lei yes adu solution ngam adu lei base adu I think about Congress matam dan tau jaban na even BJP ki matam da BJP matam da tau bodo BJP matam da tau bodo kari gi no bo moi thoin tau dream try ba tau ge ding am na tro adu tau dream se makhoi gi geopolitical matter ma lai ri ba thoina loisan dri ne ba adu masi asi fencing tau matam da America na wang ka ne ba adu FM adu khudiki actors policy ke mari lena 2018 dagi khatang amukan hongna na reintroduce the way have you hum duni hana leram de have mukti swa yar duni hana so 1950 kilometers so hana ni phubo ka leram ga yauri ha ta gi sem do matam matam ni sem do 2019 dei ni okay 2018 sida ko actors policy ke mari lena na revamp to ba tar okay so adigi point amana hauji si koi gi FMR se adi script to ni hari do thawaina central government na tau de ba aina assembly da jo question star question oina hange ba FMRC Amichaji na mai Twitter da masi script tawrani haidana laukthokre adu tawrobra hange ba tawdri haye ba on the floor of the house in the state assembly ko adu si tawdi hari che si tawhon biyo yaye ba yam thuna akoi myam jo akoi apamba phudukre ba resolution do hoi apamba civil society organization adagi parja myam adagi political parties me am high reba aduga Twitter da khatang tweet tawraga leibuduna di effective oite ko hater PIB gi report so already reflect or lenga ki ba decisions man lowre have not only Twitter khatan tabi PIB gi minister amna hairamni na minister amna hairamni na adudi PIB da di hairakani adu tweet to when high decision lowre government of India has decided Tuna tawiro asinida whatever NRC whatever sue withdraw adagi FMR script tawa tuna lo tawiro haiba so that we can bring the solution earliest as possible Ozama is worry the Sarani when either Matam Sumlo sang you come other last point I'm Yamaru Tamzeram guess that Matam jump later. Lakshan is a quickie 2013 gi Megatang Kunga Mapanda Ministry of Tribal Affairs na Matamdugi Manipulanga have the Congress na Paling Matam the Pirakiba Kugi Chi Habatare recommendation Taro Maiti Sing CST or Bayabra Triada but Taro on Habadu Matamdu Tarandre Huzikilanga Sutadre Aduna Huzikilanga Sutadre Matamzu Tadre Aduna Tadabagi Maram Karadumler when Hatar Tadrisi Taroga Irang to Lokani and a Kanbagi Tadabu Duribra Adana Sigi Matang said that the Kugi Tongaton Bakugi shall drive the man committee boyro Atopa Lupsingoro Chalaga MLA Pau Mam Unabakuchum Pau Tenazi Hatar. Yes. Them support
support only the low hair perhaps. The book recommendation Tavangam, there is a matam, this is Tavangam Day, which is Tavangam Day. I don't know, Langaka problem like yes, I had the animacuina. Quantum beer. 2013 da Taropadu, Akoigi, Manipur dagi, Tongan civil society organization Mayamna, Delhi the tribal affairs minister, C. Urukanda, CGC, ethnography report bureau Haveni. Yes. In short. Adu Congress matam the Dilo Shilam di Haveni. Congress ki warise, Masi Hoigi former chief minister, the Sankashing. Adagi An Bakogi MP. Hoigi Kanogi Tankul MP Muram, my mammy to call. Adu mind as Hirameva, Adi Rishanka Singh, honorable former chief minister na. My teaching EST the Chanba, reservation Topose, protection Topose, and I for the Valley. Haidana, Akogi, my in 1980 the cabinet decision has happened. As my lay of a co. Labasita, my tegi. Tamdu the MLA sing Dagi minister sing na Ekobu how Olo Haidibra Haidan Haineki was layable. Adagi mo again Akogi Maroina Dharmagi Karikagi Matangsida Ekona Sedul tribes Amaronda how one Bakopa Gana Matam to Kral in Rameva Adakana Kanaram Baitar Adakoi Matam to the Kanatori Angangui Matam Dui Kenda MLA in China Akoi may tell you Sang Kaisina how one another policy we collect and some public speech the gang with Taki I am kind of seriously however. As a minus Sungang late 2013 the ethnographic report on Piro Hivasi. Adum 2013 near 2016 the Koitam Loitre. Aduna Akogi report Semba Adagi Mayamgi comments lowa Adagi discussion towards civil social organization low Kopamatam Zikara lower. Koyam Taki Nati only 2013 ni I could get 16 the lawyer. 12th term Hogdangari say any part I'm a Padangari. Oh, 12 the Gitamama Hogne, 12 the Gitamama Hore, 17 Yamadi Drevco. Other Mary Dipangu. Hoi, say Mary Dipangi, yes, I am Matamdo Kantawi. Other Huzi, I call ye Matamzi Hadice, Hoziktasu, Tonganba, civil society organizations in the zoo, Loina Magnatava, Karadi, opposed was Labedon Tower. Okay. Aduna, Nasagi, I call a decision to Hatu hector with the Aduma delay of a co. Ado Huzi, I quite Canada after 2017 Dagidi. Tongan issue me am Tolapa. The requirements, the protection of our land. Adagi Akogi job, Adagi Kariki issues me am like. Mamang the Matamduda Suisha Hybrakano, Magi, my day, the Giram, Metaje, Akogi, Sedul tribe. Chanba, Masi reservation, was no protection, Tauli Tunda, Haying Kona, Magi Diramanico, Ma Kona, Kangakanda, Ningam the Vlakani and Iramba, Congress ki MP. Yes. Adagi Rishanka Singh na, Kaudomba, Wapam Yamsum Akoila Imneva. Ado Akoi Puramasiki Sedul Tribe demands neglect of Nateva. Aduna ni after 2017 da. Akogi Congress ki Sarkar Lahidre, Lahidra Matunda, Ahan Baoina, Ahan ba in the house of our assembly, Ahan Baoina, Manipurgi Oina, Akogi Maitaji, yes, the Lisa house, the raise up Tose, Aishani, Amasung, Ako Congress Party never. Madam the Shusitam Tamna, understand Toropaneva, and Hana. Ana matamamada umete ayamana ST oiba pamam da batar gasu hujikti magi situation se nong nong isum phasal lakta ba hujikti situation khangna tan ngasa ki political gi oiba mayam reason mayam lai bana maram ora ai maru na koi no reservation khangna ta bida protection ma thak tar protection nam darkar lai ha se loin khange realize tong nar ba adra masida adi akoi gi niche of the word se adi importance se masi Mayam su loina atopa community na su khangbi gedabani masida ikoina political gi oina natabida masi natrabadi ekoi indigenous people singche kamaina protect tauni land kamaina protect tauni when the trans asian highway is open
जो अदुगी मतमदुदा अखोई फॉरेन कंट्री की बिग शॉट्स में हम पैसा पाइबा में हम लाकांदा अखोई से लेबर क्लास ता लाकदुरिमनेबा अखोई की प्रोटेक्शन जे लेहौद्रबदी अखोई की लुपा लौ संगम दा लुपा लाख कुन पीबसे करोड़ दा पीगे हाइजलक्तोइनी हौजिकसु जगह खरददी गोडाउन साबो खोटपगी करोड़ पीबदो करोड़ मंगा पिसले असोमददी मोइददी पैसा पाइबा मयाम सिंगददी अखोई एक्सप्लॉइटेशन दगी सेव तो मथौ ताबनिना अदुम बखरदी दरकार लाए यस मतलब मतमसु पुंगै लोरे हब तारे तो फाइनल कमेंट सी मणिपुर की इशू से कमाई लोरे कता के गायना हंग मधुमती हंगजरो के कहता है मधुदी कनामतन हाइबा ngam फिल्म दे लेरे तो इवन सेंटर जो हाइबा ngam स्टेट जो हाइ ngam सुम लेरे यामना साउना रे हब तारे अदुना होजिकी इमीडिएट फ्यूचर दा हाइतारे इमीडिएट फ्यूचर दा करी करी ओंग लाक प याय पॉलिटिकली सोशली खिदंग थमी बिया हां बदा सॉल्यूशन की हाइजेगे ओके तेनो थमिरगो जा मतलब सेलेक्ट तबसिदा सॉल्यूशन से गवर्नमेंट से मसी बीजेपी गवर्नमेंट सिना सॉल्यूशन से पोरक्ट्रिमनेबा अखोई की यामना रिसेंट अखोई की कनोदा ngarang handa ऑनरेबल मिनिस्टर खरनसु सेंगमाइदी हेन चटपंगमद्रे अदगी ममांगी यूनियन मिनिस्टर मणिपुर की लोइन ऑर्डर लेतबैनी मसी ngakpangam लेतबदगी अखोई वायलेंस थोलिबनी हाइबा मयाम स्टेट मयाम पीखरेबा अदुना अखोई की सिस्टम से लेते अदु लेत्रिबसे करिगिनो सेंट्रल गवर्नमेंट ना अखोई स्टेट गवर्नमेंट दा पावर पीद्रेबा ओके अखोई की सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट सिदा होम की हाइबा वासे डीजी मोइना हाखरे दिल्ली ना अदगी अखोई की यूनिफाइड कमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट हाखरे दैट इज द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सिंदोखरे अदुसु लेरिबा पोट पुनमक से हेड ऑफ द अखोई की स्टेट एग्जीक्यूटिव की लेरिबा डिपार्टमेंट की करी कई मैम से पुलिस की चीफ सेक्रेटरी की करी कई सेंट्रल गवर्नमेंट ना लोई दिल तौखरे अदुना लाउथोक्तबा पियार अमा अखोई चथरे अदुना अखोई की हौजिक स्टेट गवर्नमेंट ना वामता दिल्ली दा वामता हाइबंगमते इवन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर उनबा फंगद्रिसिनी सही था तरा मरी सुरबसिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनबा ngमदबा मणिपुर की मतंग से सिसु याम लाइबक थिबस अमा सिचुएशन अमने सिंगरंग सी एमएलए मैम संग से लेबदी पाउता जे कोई यस अदुना उनरमनी हाइदा नहान की एनडी की मीटिंग दो राइट तांग 30 की दो अदुदा मोहि सी डिसीजन दम लौरे ये ओके अखोई की प्राइम मिनिस्टर उनबा ओके अदुदी ngarang han ओरमनी तांग ngarang han की दो ngarang han की हां यस यस चीफ मिनिस्टर तौवा अदुदा बीजेपी खकी नतबदा मयाम तौबदुदा अदुदा एडवांस टीम ने न ताई ओके सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन प्राइम मिनिस्टर उनबगी अपॉइंटमेंट ने ताई अब अदु हुजिक लाइव से मसी अखोई गहान इंडिया ब्लॉक की यावरगा अखोई तौरगा गवर्नर उनरुरे गवर्नर उनरुबदा अखोई ना खरा साउंड खरा फंगी हाबदी अखोई की लॉ एंड ऑर्डर से अखोई की स्टेट की पांगथोकपदा अखोई की चीफ मिनिस्टर इनवाइट तौद्रे अदुई मतुंग दे अखोई गवर्नर संग मतमदा हारिसी अथुबदा निमित तरानी की मनुंगदा करिगुंबा चेंजेस खरदी उगनी हाइबको हाइरिबा पोसी करिनो हाइबदा अखोइना पामिसे अखोइ अपाम नतेको मसी लॉ एंड ऑर्डर से अखोइना हेक्ता थोलकपा टाइमिंग दुदा अदि आर्मी की चीफ मैम कौरगा उनहोवेबा गवर्नर देन अखोइ की ngasai state government se power leitre harimneba aduna ngasai 355 se chanaribra haibasu akhoi gi laukthokna adum chanareba maram di governor honorable governor na akhoi gi home minister unare finance minister what is the reason for meeting the finance minister adu gi man unabam thokteba adu gi honorable अखोई की अमित शाह जी ना मान प्रेसाइड तौर तब मीटिंग दुदा हेल्थ की खनई एजुकेशन की खनई अदगी रिलीफ की खनई अदु स्टेट की सब्जेक्ट ने दैट इज इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अदुना मधु टोटली वायोलेट तौरे अदुना मधु की मयाम से स्टेट गवर्नमेंट से हुजिक करीमत लेते अखोई की ओनली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द मसा खरा होम एंड करी होम की पोर्सिदी अरु तरगदे नुमितरानी मनुंग सेदा नर इमीडिएटली लाखदर होंग बसे करी प्रेडिक्ट तो बिबिया मसी अमित शाह कोरक पयाय ओके कोरक पयाय अमित शाह कोरक पयाय बट चीफ मिनिस्टर दा आइडिया लेते ओबन अखोइ चीफ मिनिस्टर जो मुनरु रेदना अदुना मधु अमित शाह से कोरकने हाइबसी गवर्नर की ऑफिस दी सोर्स लैयेबको चीफ मिनिस्टर की गवर्नर सो फोंदोखिब लैय चीफ मिनिस्टर की लैतेबा अदुना इट सोर्स दे ngasai state government se asigi disconnect tawre central government ga aduna masi akhoi solution se solution porak pa haibasi government ki responsibility ne ngasi bokta peace ki mifam ta phamde adagi any how tawduna guwahati ta phamgira delhi ta phamgira adagi manipur ta phamgira
masida sigi government namagi mating leina masigi namthekna masigi santi lengnarba with the help of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ with the help of paramilitary forces ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯒꯦꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯦꯔꯥ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯨꯋꯥꯜ ꯑꯣꯔꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ MHAꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ MLA ꯌꯥꯡꯈꯩ MLA ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯑꯗꯨ MLA ꯌꯥꯡꯈꯩꯁꯤ Council of Minister na tawgada thabak se MLA mayam si even the from BJP also BJP ki MLA mayam sing si Congress ki MLA mayam ate political party MLA sing se sidi Council of Minister se constitution de irreligible bane moina responsibility logada bani they are the responsible persons they are the persons who deals with law and order the civil administration everything se makoy authority le ni moi to authority le ni okay adu ja minister sing to jagadam ne hare ko yankhai ji gi maratagi di ado sona kan da sai tara separate administration taliba ko MLA tara hai tare moi di moi individual na dum pangtan da tali ha tare pangam dum ngam handak da su mini airport PBO na hai ri ado akoi gi MLA sing di kari ngam drino sini den mayam na sai provoke chais akoi gi di hoji akoi na amisa unana bal lawi prime minister unana bal lawi okay adagi moi gi lawi pi da bai wani ado pi drib se sidi the role of the central government masi is very difficult to understand central government na hoji border the low river role adagi state ki administration the low river role makoi ki playing aktani haibisi sum sengaltra okay aduna man buganda solution se state government hayeng loisen ger loisale adu uzam zik topic state ta magi my powers am ta lehogre unspoken kaino ama PR ama leire ya bui wafam thamire banina adu tar the state na kari to bungam gadru have ki film like whatever has to be done by the lakadru mayam sel everything has to be done by the center have you wapun diujan thambe the center da koina haibam thobra se music hadi state ta kemta leitre center government se masi akoi gi political gi tam da haragadi songbidan si masi violate tawre okay aduna maram morkan da akoi gi state ki sarkar da paimi da chaliba MLA sing se mating leitre MLA tok se haibra adagi akoi leiba ngak se haibra haibasi mating leina thabak tawdre okay aduna masi sometimes by the situation ko maduna akoi su kari mukan da haibasi yam ki bisu dum yawi maram di chumna ngangjaraga su chaibun chaba na su lakpa yai asi Manipur se sida laidi dine ko aduna ngasai gi laidi badi last ta akoi gi laidi ba sarkar da pai riba honorable minister sing maroi na si minister adagi MLA sing na magi masi sahi tha tara humdoi tara mari wak to boda yaraktragadi pakoi step lawro makoi gi step to akoi manga gi di ready le koi support toroge lawro ado area se dakoi all political party ki mifam ka je khara toina ko basang bra se political party में हमके suggestion से और center में जो खरा लुम न लवे है बगी कोई notion खरा ले जाए तारे all political party की वारिब सिंह से center में से तुम खरा तुम regard तो हुआ अदमान ले state government की पाइबी जिवेसी की invite तो कर दिया कोई ना पाइ ले हंदक तो उनरूप तो जो कोई बात तो जबनी ममांग दा अमिशा लाको मतम तो अदु तो जो कोई ना बात तो जबनी direct chief minister दा honorable chief minister दा phone तौरगा और तामो अकोई all political party ko biyo honorable chief minister ne sinbiyo akoi nimi mari mangani sujal poido adu da ko bu khoi na haijabani adagi handak unarjur bu akoi na appointment lor ko unarjaru bune ba adu moi chai tai di laitaba adu na nga sai gi lai ba pose adum minister sing maru chief minister amadi council minister na ahen bar responsibility lokham thokpani usupo logdri lokham thokpo lobiro aduga center na su ayamba thabak thoram sing maru en law and order na chimbus makoi ni yengsele harbani na yam tu na center gi ko double engine government su haibani na state government na su council of ministers sing na ahen ba particularly chief minister ahen ba thodang lobiraga manipur solution si tuna langna hona biro and so I say the political party ke khena ba kamta tin loina mo support to bani for the better future of Manipur habi wakum su koi opposition ki maike degi koi MPCC ki president phawon phongdo itare and marak sida ato ba ko ki MLA phaw le jawta ba targa so all political party ki mifam se tuena ko biraga
unanimous over decision lo mina tar gadi madusu yamna kana gani habi wahum duni on the note ngasi ko enadi khoi beyond headlines ke thamse matang salo hinjarage Thank you. jaga bari thanbi amnu thank you so much Tagat sir. loina yengbir bapun pusa ro bisa thaga punok chari aduga khoi gi sponsor hai batare Santosh Electronics singjam mai leisang them lekai dagi khoi gi gift hamper amukta khoi ozar godol thonjaram ke ja thank you so much Thank you. Tagat sir. लोना यंगबिर बपन को सरो था का पनुक चरी को ये SKTV से मनपुर मियाम के खोंजल ने खोलाउनी मनपुर मियाम की एक्सप्रेशन ने वॉइस ने बता रहे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ Manipur and the state Manipur. So when you support SKTV, when you watch SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTV. Thank you so much. Kurumjani.